Le nkulumo ethi umshana akayishisa impepho komalume bakhe akuyona inkulumo eyiqiniso leyo futhi ayinakho ukuphila kodwa leyo nkulumo idukisa isizwe. Angikhathalali-ke noma ukholelwa kuphi noma uthemba bani noma wayizishiwo bani, kulungile kwakho lokho futhi kugcine ngakuwena. Ngizobonisa abantu la abafuna umgogodla wempilo nabantu abahluphekile abangosiyazi abaphumele eceleni beqhubeke nendima yabo ukuba osiyazi. Ngizolungisa abantu abangenalo ulwazi ngempela ngoba ngifuna bebe nokuphila. Ngithi mina wey'ngane zakwethu ayikho le nkulumo ethi umuntu ozalwa komalume akayishisa impepho. One, kunamakhaya amaningi aphelile komalume afa phela iy'ngane zakhona zathatha uthothi zikhulela kwesinye isibongo kulandela le ndaba ukuthi ubaba ubebize isibongo nomama kanti bebebhalile. Bonke labo bantu laba bahleli lapho nje akusibona bakhona azashona uma wazo angcwatshwele lapho kubo la gane khona ngokuyiganisa kwakhe kanti akusiyena iy'ngane ziqhubeka nempilo impilo ayisayiphambili kanti kuthiwa ifunakala komalume bazo. Bese lezi ngane kuphoqa ukuthi ayibuyele komalume bazo zifike zilakhe siqale kabusha. Khumbula-ke akusekho umuntu elikhala komalume livaliwe, sekuphoqa ukuthi lezi ngane liyomiswa izona lezi ngane. Ayikho le nkulumo ethi sekufuneka kuthathwe isibongo fana sizoshisa impepho la, ayishisa ingane impepho yakomalume bayo. Alikwazi ithiwa ngokufuna ingane yakomalume liphinde liyivikele liphinde libe umgogodla empilweni yayo, lithi uma ngabe ikhulume nalo icelile into kube ukuthi ngempela iyayithola leyo nto, bese kuthiwa leyo ngane ayikwazi ukukhuluma nabo emsamo ngoba yona izalwa bani, izalwa indodakazi la ekhaya. Ayikho inkulumo enjalo. Sinabantu abaningi abangabathandazi abamisimiza abasebenza ngethongo la komalume okuyibona abakhuluma komalume, okuyibona abacela komalume, okuyibona abalungise ngisho umsamo yasemakubo komalume babo ngesimo sokuthini na, ngesimo sokuthi bona bazalwa amadodakazi la ekhaya kodwa base bembathiswa amandla athile ukuthi bekwazi ukulekelela isizwe. Kuthiwani ngalabantu abavusa amakhaya konalume babo okuphoqa ukuthi impepho mayisiswe yibona. Khumbula-ke ubungozi bokuthatha umuntu wakadlamini ngoba naku ngadlamini ngesibongo, ukuthatha umuntu wakantulu ngoba naku ngwantulu ngesibongo kuthi uzoshisa impepho la ekhaya ongasiwona umsamo uzobikwa ngoba lezi ngane zakomalume bazo ifile lo nkulumo. Ngoba ngisho abantu bephuma esendeni elilodwa beyizilamani kubungozi ukushiselana impepho ekathini sanamhlanje ngoba uthola ukuthi ubaba omdala akumlungeli kuyamlungela omncane, asuke omdala azoshisa impepho la kababa ophakathi kababa ngalo lomlamayo omncane ezonxusa ukuthi izinto azenzekela kanti ukhuluma enye into ngomlomo ngenhliziyo uyabopha. Mhlawumbe futhi kwakhona usekukhulume kubo kwakho ukuthi ngoba ngiyalalapha nje lento engiyoyikhuluma lapha ningayingeni nina, zwanini mina la hlalani leli khaya leli. So-ke khumbula ukuthi abantu bayamonelana ngisho egcekeni bezalwa yisende elilodwa. Kangakanani uthatha umuntu wakomunye wakwenye indlu onehubo lwakhe onehubo nje lakhe kuthi uzobe waleli khaya ngoba ingane azishisa impepho yakomalume. Leyo nkulumo ayilona iqiniso, ayingaphasiswa. Ingane uma ngabe ibhilonga komalume bayo kuphoqa ngekho malume ngaphandle mabekhona omalume akuyiniki igunya lokuthi ishisa impepho komalume bayo ngoba omalume bakhona ifunakala icele kubona inikezwe uma kunezizathu eziphathekayo nakhona. Mhlawumbe ke ngenza umzekelo nje, umalume uphazamisekile ngokomqondo, umalume akakhona ukuthi akhulume emsamo, kuyabonakala ukuthi inkulumo ekhulunywa ngomalume ayilona iqiniso noma ube uyaphambanisa izinto. Mhlawumbe unamacala, mhlawumbe wabulala umuntu ngoba phela ngifuna unitshela ukuthi uma ubulela umuntu ayikho into ekhuluma emsamo namathongo ngoba unecala ubulele khona. Ukubulala umuntu nje kuyafana uthatha umntombi, icala engunaphakade lelo, alithethwa ungakajezu wena mnini walo osukulenzile. Licala elilodwa lelo elizojeze ngoba nakho usukuthethile wena. Lithi impela malifane. Ngisekutheni-ke uma ubulela umuntu-ke kunezathu ezithile kuyenzeka umshana ngala ngalezo zathu ayishisa impepho ebeni umalume ekhona ephila ngokuthi yena akasakhona ukuthi amukeleke emsamo, vele kufana nephathi uma ekhuluma emsamo. Kodwa umalume abekhona bephila kungekho into eyinkinga, kungekho into eyihlafu esingalunganga, abayishisa omalume impepho beshisela umshana. Kodwa izimo uma ngabe zithi akho umuntu lelo khala komalume umshana uyayishisa impepho. Uma ngabe kukhona mhlawumbe uanti ongagananga obakulelo khala komalume uyena ozohlala lapha emseleni atshela umshana nansi ingane siyayibika la ekhaya siyinikeza impepho ngokusemthethweni, sicela ukuthi ingane ikwazi ukuthi yenze ngani mayikhuluma nizwe nikwazi. Uma ukuthi kanjani lapho kuyaphoqa ukuthi kube khona umuntu lapho kube khona umuntu wesilisa, kube khona umuntu ozobe kuyena ozobe ekhuluma emsamo owakhona ngokwesibongo. Kuzobhekala indlu uma ukuthi lelo sibonga kusekho umuntu kodwa isekhona indlu mhlawumbe ngapho Olundi isekhona eMenmont
unxusa ukuthi siyanxusa bomalume nisinikeze impepho ngokusemthethweni ngoba nekude ningapha kodwa mayinikezwe umalume basekhona ngaphandle ukuthi kwakhona lababuyela khona basalitholi umnyombo kuyiwona wesibongo indla kwabe siyaphela nababezalana bezihlobo ababazi baphoqwa izimo ngoba sebebuyela komalume kuyaphoqozwa ngani zishisa impepho ayikho lenkulumo ethu umshana akayishisa impepho komalume uma ngabe izimo iphoqa izingane ziyayishisa impepho komalume futhi izingane mangabe ibuyela komalume ihlukumezeka ayinikezwe incewa lazo zakhe isibongo sakomalume isibongo sakomalume siwumgogodla isibongo sakomalume siwukuphila amaphara kuphela ngathi isibongo sakomalume siwumgogodla wempilo kodwa umuntu ohluziwe la nongaba ngazidalwa uyayala into engikhuluma ngayo ukuthi umsamo wakomalume umkhulu nawakobaba kodwa makukhona obachazileke lapha bazochaza ngendlela yabo ngoba wonke umuntu ufuna ukuba usiyazi ngisho unganikezwanga ukuthi abe usiyazi ufuna ukuphoqa inkani ngoba bafuna ama likes bafuna udumo lo TikTok ongenamali lo TikTok ongakhokheli lo TikTok ongasinikeza ukuthi egcineni angazi abantu basobe bangani yini abakhulumisa ngoba ke mina ngiyibona into engayibanga nabantu baningi abahleze bengatheka because TikTok egcina nakonke mina ungenzeli lutho awunginikezi nje lutho so ke angazi ukuthi ke ngabe yini ngithi ngithathe ufuna ukuthukisa abantu ngoba ngifuna ama like ngizokwenza ama like angisiza ngana ama like kodwa uma ngabe ukuthi wena uphoqa ukuthi uzala komalume wela komalume ufikishisa impepho uma ngasekho umuntu ucele komalume mangabe ngizwana noma ukuthi bomalume ngicela ninike ngesihle impepho ungathathi iside ngoba mhlawumbe lokho ngasakha isihlava esibi ngoba wena usungena impiyani yabazali uma ngabe uzala komalume shisa impepho ungezwe ngabantu abantu bonisana ngiyabonga ethuba.